Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Кабарлуу улуттук маалымат агенттигинин Санжыра программасын Түбү районунун Санташ айылында улантып жатабыз. Бүгүнкү биздин негизги темабыз бул Бугу уруусунун ичиндеги Алыбай уулу жөнүндө болмокчу. Мен жанымда отурган аксакалды тааныштырып кетсем, Түлөбердиев совхоз, санжырачы, Санташ айылынын тургуну. Урматтуу замандаштар, бул жерден бир нерсени айтып кетиш керек. Санжырачы бизде көп кыдырдым, санжырачылар ишleri жок калыптыр. Бирок ушул аксакалды мына издеп таап отурсак, сүйлөшүп отуруп, мен азыр таң калып отурам. Абдан көп билген аксакал экен. Бул 1991-жылы Шалба айылында санжырачылык конкурсу болуп, бир 150дей санжырачылар катышкан экен ошол жылда. Мына ошол санжырада конкурсунда завхоз аксакалыбыз 3-орунду алган экен. Азыр болсо жашы 91 жашында, көйлүгү күчтүү экен. Өзүнөн уруксат алып, дагы бир жолу санжыра жөнүндө бир айтып койсоңуз деп суранып отурабыз. Завхоз аксакал, мына сиз билесиз. Биз жана Алыбай уулу деп айтып атпайбызбы? Жалпы жонунан Алыбай уулу дейт. Ошо Алыбай уулу жөнүндө бир дагы бир чоң тема экен. Ошондо бир улантып коелу деп чечип атабыз да. Сиз Алыбай уулу ким? Кайдан тарайт? Бир ушундан баштап берсеңиз. Бул санжыра убактыны көп талап кылат. Тетиги Тагай атадан баштайлы. 14-нчи атабыз Тагай бийден Богорстон койдон Кылдыр деген 3 уулу бар. Биз ошо Кылдырдын аты Сарбагыш, 2 аты бар. Биз Кылдырбыз дейбиз. Сарбагышпыз дейт чүйели. Карабалта сокулуктар. Анан ошол бу жерде Орозбактуу Дөөлөн деген 2 тууган Сарбагыштын баласы экен. Орозбактан биз. Орозбак 11-нчи атабыз. Орозбактын 5 уулу бар. Улуу Сарык, Мурзакул, Асан, Токоч, Карамырза деген 5 уулу бар. Ошол 5 уулдун мен Мурзакулунанмын. Мурзакулдун 2 уулу бар. Алсейит, Тынымсейит деген. Тынымсейит нарында. Алсейиттин тукуму ушу көлдүн көкүрөгү. Тиягы Ысык көл районунан өдө, бuyагы Тоң районунан өдө. Тоңдун тетиги Кескенбел жагында да бир 7 баселкебиз калып калат. Бугу уруусунан. Ошол Орозбактын тукуму Бугу уруу дейт. Аксакал, бул жерде бир көпчүлүктө суроо болуп атат. Бугу уруусу деп атпайсызбы? Бугу деген бул эркеги да. Анан эмне үчүн биз бугене деп жүрөт буяктачы? Ошонун бир айырмасын айтып берсеңиз. Ал бугене деп мурунтан бияктын санжырасында айтылбайт. Бул Чыңгыз Айтматовдун жана ак кемесинде бугене деп бешикти мүйүзү менен сүзүп алып, ошолорду көрүп кошмолоп атат эне деп. Бугунун ургачысы Марал дейт. Мына биз ошо бугу уруусу Орозбак атабыздын малында бакпай эле, эчтеке кылбай эле 12 айры ак бугу жүрчү экен. Уйларынын арасында. Көчкөндө бул элдин баарына көрүнбөйт, айрым адамдарга көрүнөт. Кайдан келетесиң, кайда баратасың? Орозбак. Кайсы Орозбак? Баягы бугусу бар. Ошону менен Орозбактын 5 уулу бар, бугу уруусу деп атайт. Илгери болуш, баланча болуш. Баланча түтүн деп айтылчу. Азыр уруу ошол элдин саны айтылат. Мына Ысык көлдүн көкүрөгү бүт бугу урууга кирет. 4 бала, 5 баланын, 4 баланын тукуму. Анан ошо Мурзакулдун улуу баласы Алсейиттин 1-нчи аялы Коңтажу Сарыбийдин кызы Токтөбек. Токтөбек энеден Ардан деген бала туулган. Ардандын тукуму могу бизде 2 баселке бар. Корумду Чоңташ деген. Түбү районуна карайт. Экөө биригип иштетиштагысы менен 1000 түтүн болот азыр. 1000 түтүнгө жакын. Ардан тукуму? Ардандын тукуму. Андан кийин Арыктын байбичесинин күчү менен эми жанакы мүйүздененин табылышын айт десең кошоюн. Мүйүздене Асан, Токоч, Карамырза кенжеси Орозбактын. Ошол 3-өө Аккот, Боюнпоз, Көркөм ушундай
жақшы жүрішкен. Нарын тарапқа ақоттап келіп, ат башы тараптан Аламышықтың тоғысына келішет. Кешқұрын ала көлөкө түшкөндө. Аламышықтың тоғысы күн шығышты қараған, зоолу, арчалу, кодуйған балатлуу қарағайы бар. Шығышты қараған тоғы. Азыркы шаардын орду болуш керек, көк майдан түз. Үчөө акоттоп жүрсө, бир эки карга отурат. Ала көлөкө түшүп калган, бешим болуп. Тетиги карга эмес, адам окшойт. Бирөө кыз, бирөө эркек өңнөнүп атат. Булар жапайы. Кармасак өкөтөн колго түшүп бербейт. Бирөөнүн аталы. Кимиси тукум болот. Эркек тукум болобу, ургач тукум болобу деп үчөө кеңеш кылат. Бирөөнүн аталы тукум болбой турганын. Дешип, эркек катын балалы болгондо элин таап көчүп кетип калат. Ургачыны бирибизге келесек төрөп берет, тукум болот. Эркегин аталы деп атышат. Assa жалгызымды жемекчелеңер, жедиңер, жаңгызымдан ажырадым деп кыз боздоп атат. Барса өлүк те жок, кан жин де жок. Кыз эле боздоп атат. Кызды Кара мырза түшүп кармап, өзү учкаштырат. Кыздын көңүлү Кара мырзага түшүп калат. Айылга жакындаганда үчөө айтат: "Ой, бу таладан тапкан күңдү өзүбүз алып кетмек белек. Тиги улуу абабызды арыктыкына берип кетели." Анан арыкка берип, "Аба, могу күңдү таладан таап алдык" деп берип кетет. Кыздын аты жөнүн эчтекесин сурабайт. Же кыз өзү айтпайт. Кыздын башында мүйүз бар, 2 мүйүз. Анан ошону менен арык 5-6 ай багабы, 1 жыл багабы үйүндө жүрөт. Кыздын касиетин көрөт. Аяк башында шам күйөт уктаган кезде. Үстүндө бир аяктай чоң нур турат, аппак. Атаң көрүп, жашым экиде тартып калды. Мындан жакшы тукум түштү да экен, өзүм экелесем деп көңүлү бузулуп, арыктын байбичеси билип калат да, бай, бул өзүңдөн кийин Мырзакулду айтып атат. Мырзакулду атынан айтпайт, бай өзүңдөн кийиниңдин баласы Алсейиттин аялы, тек оң тазы Сары бийдин кызы Токтобек келин өтө начар болуп калды. Күчүк эле багып атат, 100гө жеткирем деп. Ошол тууган ичинде кудалашып, иниңдин баласына берели Алсейитке деп, анан ошону менен Алсейитке алып беришет. Ата, ушул жерден бул жанагы Токтобек деп атпайсызбы? Бул Алсейиттин биринчи аялы да. Биринчи аял, жанагында 100дү 1000 кылам деп күчүк бакыт деп атпайсызбы? Ата, жана Токтобектин атасы Контажы деп атпайсызбы? Контажы десек бул калмак болуп калат. Бирок бунун аты Контажы, өзү кыргызбы? Кыргыздар койгон. Демек, бул Контажы. Бул жана Токтобектин атасы кыргыз турбайбы? Контажы. Жанагынтип кол алып келатканы баягы Алсейиттин көбөп кетип, тиги Токтобектин үстүнө эмне үчүн кошумча аял алат деп, ошон үчүн талкалайын деп келаткан экен да. Сөз түшүнүк болсо, эми ошону айтыңыз. Оразбактын 5 уулун чабамын деп келип, артта көч артта калыптыр. Токтобек эне төөлөрдү чөгөртүп, күчүктөр суусады деп, Сайма белдемчи буяк койну деле күчүк, 5-6 буяк койну деле күчүк, Сайма белдемчи күчүк этеги. Күчүктөрдү сүт берип аткан кезде атасы келет. Кызым тааны, муну эмне кылып кордоп үстүнө катын алып берди экен. Өзүбүздөн сурайынчы деп барса, атасынын саламын укпайт, таанып да койбойт. Күчүктөргө алек болуп атат сүт берип. Малайларын жумшап, күңдөрүн. Анан ошону менен бул жүктүн бурчунда отурган кызды мен мыкты деп ойлогон экенмин. Элдин убалына калып кала жаздаган экен. Бу калымсыз кыз берсем аз деп колун алып кайра тартып кетет. Элди чаппай. Эл ошондо токтолуп калып, анан кийин мүйүздене, анын аты жөнү эч ким айта албайт. Мүйүзденеден жанагы сенин жаныңдагы өлгөнбү, же эмне болду, биз аткан күйөөңбү, же бир тууганыңбы, эмнең деп да сурагыс кылып койгон.
Hiç kim suragan emez. Baya müyüz jaz gelgende düşüp kalat, kayra çıgat, ança uzun emez. Anan oşa müyüzdün atынан ele müyüzdene dep kalgan. Ana müyüzdene Toktöbekten keyin boyuna bütü aman esen ulusu Jamangul, kiçüsü Bapa, iki ul tuğut. İki ul tuğandan keyin bay. Tetiki çoğun ulun Jamangul'a sen üyle. Ayal Alper. Kiçi ulun Bapa'ga men Ayal Alper'in deydi. Kıpçak urusunda Mehmet Bek Bey'in kızı değildi degen enebizdi. Al Seyit Atavuz Jamangul'a Alperet. Değildi degen kızdı. Kıpçaktın kızı. Mehmet Bek Bey'in kızı. Değildi enebiz boke, töre koçkor, itbok, kıdık tütüreydi. Törep asının jonu Mavrekki Gökoyrak'tan öte bay sorun menen ananvarın üstü o şerdi jayla çeken. O şerde bir jodan bu, konoktan bu katı orup gelette bayışı. Men 4 balalı oldum. Boke, töre koçkor, itbok, kıdık. 4 oğlum var. Aldığı kursağında değildiğine ay gününe jetip durat. Kursağındağı erkek düşüme karaganda. Erkek duresin. Atın belek koy. Dep gerezini aytıp otursa sançısınçı girip gelet. Sançısınçı dostu. Oy dostum. Rast geldin. Bu bay biçim gerezimde aytıp oturdum bile. Kursağındağı erkek durursa atın belek koy da oturam. Oşa belek çoğun oyganda jardamın tüygizip jardam bere jürgün sınçım dep tavuşlayt. O şerde Jamangul ölet asının jonunda. Ata o yerden. Bul ası hazır bizdin jer mi? Kazakka Kırgızdın jeri bolgon. Mına bireke Narınkol, Sarjaz, Gegen, Minjılkı, Jıngılaç, oşol tegi Gökoyrak'a çeyin Kırgızdın jeri bolgon. Anan keyin Murat Ali ölgönden keyin tigi Kazak'tan okumuşlu çıkkan. Çokon Balixanov emes mi? Çokon Balixanov. Oşol jerdin barın oşo Kazak'a bu Irbatçıdan beri, bu obunun kapçıgayından beri yondu, çeker ağılı varcaktı. Büt Kazak'a karatıp etken. Anan oşal menen tigi toğluran, Yüçürayan, Çoncu, Narınkol, Yüçürayan'ın Kazak'a ötüp etti. Murat Ali oşa, Murat Ali'nin Caylosu dağı, Kışlosu dağı, Sarjaz, Narınkol bolgon. Söğüdü şerde. Anan Kazak'a ötüp etti. Ondan keyin anan Bu belek töröldü. belek töröldü. Belek үйlenip çoğayıp Meke degen kız dalat. Mekeniz Toğuzbay, Şükür, Kocoş, Elçibay degen 4 oldu tuğut. Ata, jana Mekke'de batpayız mı? Anam bu endi salmake bolup kaldı. Al salmeke bolgon şo arasında kız da olsa gerek. Uza törep 1 yaştan töredi. Etek başı baldardın boğu özü juun algan jogu wagtysynda Slovya ошондой bolgon. Anan oşo sarala olup jürgende bul Mekke atı öçüp sarala etek sal Mekke. Sal var. De anan keyin jarkın enene janakı sançısın çalıp beret. Jarkın 5 oldu. Birinci Saldaş, ikincisi Tokoy, Tokoç, Aldayar, Satı degen 5 oldu. 5 oldu ondan keyin Kazak'tan ayarlarla Tolvayt oladı. Sançısın gelip bileğimden baldarın sınap berenç dep sınayt. Toğuzbay murun sınagan joğ şayıl bolat degen, Şükürden mıktılar köp çıgat degen. Mına Şükürden Noğay Batır çıktı, Batırkan çıktı, Berik Nurskelisi çıktı Jestangday. Bu Şükürden mıktılar köp çıktı. Batır da çıktı.
sançısınçı gelip ana janakı Jarkındı Alper jana men aytkan baldарды töredi. 5 ula. Andan keyin Kazaktan katını alıp Tolubайды töredi. Andan keyin oşo belek çoğoyup sançısınçı gelip belingdeki asıl at kaçırбас çömjürlü boz ayagır boğu eken dep aldaşты көрсөтөt. Muna aldaş belektin görkü kim? Aldaş. Belektin çoğu kim? Aldaş. Çoğ belek deyt aldaşты. Kalganın mayda belek deyt onun. Aldaştın dankı da barkı da bar çoğ. Men oşa aldaş uludanmın. Aldaştın birinci katını kagaz töröbeye koyat. Aldaş at başını da biylik kılat. Biy bolup turat. Anan oşol menen kagaz töröbeye geçigip oşontup turgan kezde janakı Bolot biy Tülkü Murat degen oş elinden eken. Oşol oş elinde Tülkü Murat tayatası eken Bolot biydin. Yetim kalıp kiçinesinden sayaklar alar sayak urusu eken. Bakıp iki jolu boluş bolat. Üçüncüsünde karıp kalat. Erkek balası yok. Şeker degen жалгыз kızı var eken. Oşol şekerden ayınan bu yakka kaçıp gelet. Kaçıp gelişinin sebebi özünen 2 yaş ulu biy var eken. Bolot biy. Şekerdi bergin kudalaşıp, maldı uğlamın, toğoloğun jetpey, malın jetpey, kara jurt bolup kaldın, bayıtam, şekerdi vermesen tart olamın, deyt. 2 jolu topko çakırtıp, жооп bere albay, күн jer kara үйüne gelet. Şeker kız boy tartıp kalgan eken, oy ata emne topko barsan ele kabağın salınkı gelet. Oy, oğuzum barı ayta albayım balam. Petigi balança boluş menden 2 yaş ulu kapır. Şekeringdi ver, kudalaşıp. Bolbosa tartı olam deyt, maldı oğlam deyt, kuda düşöm deyt. Жооп bere albadım. Oy ata kuda düşöver, malını alaver. Oşo güz mezgili okşat, anan şekerdin tili menen kuda düşöt. Kuda düşkönde malını aydap, kuda olup, hem koluktumdu ber deyt. Oy şeker üşüntüp atat tigi boluş. Kızımның 1 yıldık jaşı var degin. 1 yıldık jaşı var deyt. Küteğiyle da. De anan jaz gelet. Jaz gelgende koluktumdu ber deyt. Şeker koluktumdu ber deyt atat şüntüp atat. Sen jaylıoňa çık. Men gölük taşta, men jaylyoňa çıkayın. Oşo jaylyoda koluktuňdu al dep aytata. Deyt anan bayagı Bolot beyge gölük taştap, arkan jibi menen at aygır taştap, göçüp ketet al, bir aşıbını aşıp, anın jaylosu bele eken, Bolot beydiki bele eken, 1-2 gündük yol eken ortası. Emi Kuday berdi ata. Biz emes, bizim yüzümüzü tappayt, göl degen jeri var. Gölden beri Jungal Sayak degen sayak urusu var deyt. Biz oşo sayak urusuna keteli. Dep jükte alıp kaçkan boydan Jungal Sayak'a gelet. Jungal Sayak'a gelip boluşuna ımanday sırrın aytat. Erkekten kızdan Moğolya kızım. Atı Şeker. Karagana çımçık korgulayt. Silerge korgolap geldim deyt. Oy, al boluş karı katun emme. Sen emes bizli koşup çağıp ketet. O at başı da aldaş biyligen bar. Men oşa aldaş biyge kavar kılayın. Kavar kılganda oşa aldaş biy batıras seni. Başka kişi batır albayt. De aldaş biydi çakırtat. Aldaş biyge toluğu menen kavar tiygen aldaş yigit jalanı menen koşu menen kagaz baybiçesi menen gelet. Gelip uçuraşıp, amanday sırrın uqqandan keyin Bolot beydik ejalına kagaz. Kagaz, Şeker ököbüzge ata bolуңуз. Şeker ököbüz bir tuğan bololu. Eje siңdi bololu. Dep ast üstüne düşüp, jabışıp atıp, Şekerdi aldaşka ikeleyt.
Anan oşonu menen ikeleşkenden keyin şeker murun töreyt. Şapakты töreyt, Meňmuratty töreyt, Tazabekti töreyt, kagazdy boýuna bütüp bir nazardy töreyt, Kuday menden töreyt. Andaýan Kazaktan Aruko degen kızdy alat. Aruko'dan tükök törelet. Tükök mü je tükön mü? Tükök. Sütyen degen kız törelgen aty aýtylbaýt. Anan 6 bala bolat. 6 bala ulusu şapak. Tigi tokoldum baldary, şekerdim baldary. 3 ömrün tuğulbady bu. Anan 6 taştan mal kılıp, Guraýdan bak kılıp saýyp, en talada oýnap oturuşat. Dolundan aşyp kalgan. Artı oşa 6-7'ge barıp kalgan. 6 bala oýnap otursa bir aksakal atçan kişi gelet. Salam aýtylgandan keyin kim baldarysyňar? Aldaşdym. Bu uluňar kim? Men. Atyň kim? Şapak. Emne bolaýyn deýsiň Kudaýdan? Batyr bolaýyn dep dileýim. Andan keyin sen kimsiň? Meňmuratmyn. Emne bolaýyn dep dileýsiň Kudaýdan? Molda bolaýyn dep dileýim. Sultan bolaýyn dep dileýim. Andan keyin sen kimsiň? Tazabekmin. Emne bolaýyn deýsiň? Murza manap bolaýyn diýim. Andan keyin sen kimsiň? Bir nazarmyn. Baýşenin balasy. Emne bolaýyn dep dileýsiň? Men at gaçyrbas sündürülüp boz aýagyr, biýde baýda bolaýyn diýim. Andan keyin sen kimsiň? Kuday mendemin. Emne bolaýyn dep dileýsiň? Bay, koýum köp bolsa boldy. Andan kimsiň? Oy, men alaýyn degenim barym bular alyp aldy. Jana Aruk enenin balasy. Kazak, tükök. Men kırmançı, orobaşı, dykan bolaýyn diýdi. Bular alyp albady, men bolaýyn degenim barym. Anan şapak, kasiýetli bala çakaly batyr atagat. Batyrlyk kılbaýt, özü ýakşy kişi bolat. Baldary köp bolat. Konok çakyryp bilik albaýt, çakyrbaý goýsa etin talap konogyna jegizbeýt, talap jeyt. Tiýse sawap ketet baldarymyn. Batyrdyň aýly, batyrdyň baldary dep batyr atyp bolat. Taza munday batyr bolup jow çapgan emes. Meňmurat Boronbaýa gan boldy, Zarpbegi sultan boldy. Meňmuratdy Kudaýgan urat. Kudaý urbasa hiç kim uralbaýt. Öýde garagan jok. Çoňluk minnet. Tazabek Beksirga degen manaptykty sürdü, mykty sürdü. Andan keyin bir nazar at kaçırbas sündürülüp boz aýagyr, biýde baýda bolam dedi. 32.000 jylky bütdi. 6 öz balasy var. 6 bakkan balasy var. 12 balasy var. Jana at kaçırbas sündürülüp boz aýagyr. Şu bir nazardan 6 balasy dep atpaýsypmy? Şu gaýsy baldary? Bir nazardan Buko degen baýyçesi Kanaýdyň kızı Solta. Oşol Kanaýdyň kızyndan Buko'dan eň ulusu Esenaman. Anam Murat Allı, anan Alıbay, andan Daniyar, Nancıves, Bayalı, Alto. Bakma baldary Ürbüjal, Muratay, Tülöbay, Jylkaýdar, Sırdıbay. Anan biröňün tukum jok, özüniň balasy Bayalydan tukum jok. 10 balasyndan tukum bar. 12 balanın. 10 balanın Esenaman, Daniyar, Nancıves, anan bakkan 5 balanın tukumu Jetegizde. 4 paselkel. Buna biz ata Alıbay uluna geldik. Biz jana Alıbay ulu dep atkanymyz jana bir nazardyň balasy Alıbay bolup atabı? Bul negizi Alıbay, bir nazarlar oşol gezekte bular Jetegizde turganby? Jetegizde turuşkan. Ana bular kantip bul tarapga gelip kaldı. Bul tarapga jylky batpay janaky Esenaman çoň balasy bir nazardyn. Biý bolgon. Çeçek çygyp, çegilip ölüp, gerez gurazyn jylkyny Murat Aly başgaryp turgan. Murat Alyny çakyrtyp alyp özüňden keyin Alybayga ber jylkyny. Alybay başgarsyn. Senin 2 tizgin bir çılburga ey bol. Biýlikde algyn. Men mal bolboýum, çoçunup kaldym.
bu dünyeden kete turgan boldum Muratım. Tuğanına kamçı çappa, aydın menen korkut. Ak kelteni asmanga at. Jer izlegen güңdat, kuldat. Yer izlegen güңdat. Tuğanga kolunu tiygizbe. Жақшы асырап ал деп, қара чоқмарды қолыңан шығарба деп, керез құразын айтып, Мұраталы башын жерге салып, үйлеп отырат, ештікеге түшінбейді. Мұраталының жылқыны Алыбайға береді. Алыбайға береді. Өзінен кейінгі. Анан жылқыны Мұраталы башқарып тұрған бийлік өтеді. Бийлік өткенден кейін ағасы Сынаманның бийлігін алды. Алдаяр Мойыт бийлигин берди. Көкірөктө бір эле бий болсун деп. Кыздык эли бийлигин берди. 3 бийликти алды. Жакшы, сөзүңүзгө алчы. Мына биз Алыбай деп этип, Алыбай жылкы малдуу болду. Анан бу жака келишин. Алыбай жылкыны элегенден кийин жетебизге батпай калды. Жылкы өсүп кетти. Анан Алыбай 3 кең суу деп көчү бу кең суу Сартылогойду ээлеп алды. Bala çakası menen gel, yılkı menen. Yılkı göğe kapka çeyin, yıldız kunduzga çeyin, Kıtay yerine çeyin. Barıp kışlap gelçi oldu. Anan oşarı menen 3 keng suunu Alыбай eylep kalat. Жакшы ата. Биз жана 3 кең суу деп атпайбызбы? Бул кең суу, Сарытологой, Көчүбү? Ушуну 3 кең суу дейт. Эми айтсаңыз, Алыбайдын канча баласы болгон? Алыбайдын биринчи аялы Төрөяндын 4 уулу бар. En birincisi Soltonkul, Döötkul, Ürüstem, Yunuş. Andan keyin Surançı деген Kazak katında algan. Surançıdan Canıbek Çıngış. Bu Sarıtologoyda. Sarıtologoyda oturadi. Ökö Bayıçel malları menen batışpay Sarıtologoga bölünüp ketken. Surançı Kazak katının eki balası Canıbek Çıngış. Andan keyin Ürpek degen gelip bir jaka ketip kalat. Elbet anın atının özüne hikele olgan. Ürpekten 3 oğul var. 3 oğulun tukumları hazır göçüde. Andan keyin Totoy degen ayaldı taşlap güye suyu uğur bolgan. Oştuk. Oş emes, anjiyan tarapka. Oşaka ketip men jaz gelgende, yol açılganda gelem dep gelbey kalgan. Al Totoydu özüne ekelegen. Alыбай. Andan da 3 oğul bu, 2 oğul tuğulat. Oşanın menen 4 katını var Alыбайдын. Ananın Alыбайдын Döötkulusu Soltonkuldan keyinkisi Döötkul ölet. Alыбайдын ekinci olası. Göçüdögü. Göçüde. Oşalı oğru atat katı. Salamat degen balası kıyın çıgat. Salamat Döötkul menen Soltonkul ökö bir tuğan bolup atpayбы? Alыбайдын maldары. Прапорщиктетиги Алматыдан, Казак-Орустан комиссия келип тазаганды жылкысы бар, киши бар дейт. Деп Солтонкулу Алыбай өлүп калгандан кийин Солтонкулуга келет. Жылкы Солтонкулуда турат. Кечирип коесуз ата. Солтонкул ошол кезекте кең сууда турдубу? Кең сууга келип. Кең сууга келди. Алыбай тукуму бүт эле буякта. Кең сууга келди. Көчү кең суу Сартылогойдо болуп атат. Анан прапорщиктер кезге салса ашып кетет. Жер да ашка, сулуу, кезден ашып атат. Казак-Оруска жагатат. Анан жактырып 50 теңгеден 500ден ат берип турасың деп доогерлешет. Элдин аты кезге толуп атат, толсо да 10 сомдон. Солтонкулунуку 50 сомдон. Анан Döötkul тирүү кезинде келип атат да, өлелегинде. Анан Солтонкул экөө кеңешет. Жылкынын ээси ким деп жазабыз дейт. Сарыбайды жазды, Сарыбай кичүүрөөк экен. Ой, бул чоңураагын жаздыралы. Döötkулду бала Саламатты жаздырат. Саламатты жаздырабы? Саламатты жаздырып коет. Саламатты жаздыргандан кийин жылдан жыл өтүп, күндөн күн өткөндө ызбаныя чоңоюп турбайбы? Батполковнукка жетет. Батполковнукка жеткенде Döötkul өлөт. Саламат
Tentek çıktı go. Ya. Tentek çıktı go dedi. Tentek boldu, hiç kim bilbeyt, anın oyanı ekenin. Yılkının nesi kılıp tiyaka жазылып kaldı ele. Onun ulam jıl ötken sayın serzant birime olup koşulup oturup bat balkonuna jetdi.